Kapetane, evo, čestitamo na bodu, na kraju 2-2, čestitamo i na pogodku, to je 10. u karijeri, na tome ćemo malo kasnije. Ajmo se prvo osvrnuti malo na utakmicu koju smo se vratili iz mrtvih, da tako kažemo. A da, već nekako je tradicija ovdje da prvo poluvreme ovdje u Gorici, sa zadnje vrijeme smo počeli gluposti raditi, uđemo u utakmicu, čak ok, dobro, nešto kontroliramo utakmicu i onda tak iz neke sitnice i gluposti dobijemo gol. Malo opet s druge strane, dogovorili smo se u slačionici da je bitan taj jedan gol koji nas može okrenuti, može nas dići, da se vratimo, znali smo da su oni umorni, da su oni isto imali naporan ritam. Dogovorili smo se što prije zabiti gola, ali ne letit, ne srljat nigdje, to smo uspjeli. Eto, kako smo zabili prvi, tako je odmah do blizu i brzo došao i taj drugi. No međutim, opet s nekakve, rekao bi, male gluposti, opet smo prerano, dozvolili smo da zabiju gol, da se vrate, trebali smo to u mirnije vode odvesti. Nažalost nismo uspjeli, ali opet dobra utakmica, bod u gostima i to je to. Da, možemo reći da smo Gorici poklonili 2 gola. Prvi pogreška golmana, drugi tamo je Zuta promašio loptu. Da, pa dobro, mislim, nogomet, sastavni dio nogometne igre su te greške, gdje se događaju. Nažalost, Osmanu se isto dogodila ova greška, danas je prije utakmice saznao da mu je baka umrla, tako da još ovaj gol koji je tak, eto, što se dogodilo, nažalost, jako mi ga je žao i žao mi je što mu se to desilo. Cijela ekipa je uz njega i definitivno smo svi, kažem, uopće ne gledamo na to način na tu grešku na taj način, nego gledamo to kao nešto što treba u budućnosti ispravljati, raditi na to bolje, da ne bude takve greške, takve gluposti, to je to. Tako, apsolutno podrška Osmana, evo ima u protekle 3 utakmice, 2 clean sheeta, tako da sve ovo nogomet. Idemo se vratiti 55. minutu, to je prvi pogodak u sezoni, 10. u dresu Slaven Belupa i 197. utakmica ako smo dobro izbrali. Da, mislim super, drago mi je, centar šut odličan, Crepulje. Uspio sam se izboriti petercu, izborio sam se za dobru situaciju. Kažem, niko sretniji od mene, ali s druge strane, drago mi je to pomogao ekipi. Žao mi je opet s druge strane što nismo pobijedili, smatram da smo opet mogli. Mogli smo pobijediti, ali s druge strane, kad pogledam njihove situacije, njihove šanse, opet bod u gostima, dobar bod i idemo dalje. Tako je, 4. utakmica u nizu bez poraza, 2 pobjede, 2 boda, moramo biti zadovoljni. Naravno, mi imamo jasan nekakav cilj, idemo iz utakmice u utakmicu, dižemo se iz utakmice u utakmicu, vjerujemo u ono što radimo i vjerujemo da možemo nešto napraviti i tako ćemo i nastaviti dalje i to je to, idemo, kažem, svi zajedno. Tako je, kapetane, hvala ti na ovom komentaru i čestitam još jednom na bodu i na golu. Hvala vam.